کمیته پیوندین در و یا کوما جواکین کردستان KCKyê به داخویانیکی êrişa به درونان یا لسر مالا سروک هرما کردستان نêçîrvan Barzanî ل دهوک شرمزار کرد. کوما جواکین کردستان KCKyê دیار کریه کو دوی آلیین تکلدار جبور آوستاندن وان êrişan به ارکو برپرسیاریا خواه رابن. KCKyê د داخویانی خدا بالکشانده سر روشا هرمه آنی زمان کو روشالاتا ناوین بوی ناوندا شرع جیهانی یه سیان. هزین ناونتوی و هرمیش بو پاراستن و هر وها با پیشخستنا برجواندین خو این هر جهی ود گهرینن قادا شر KCKyê دیارکریه تویک و گل کرد نبویه بشک جوی شارجی سیاست که هرمی و ناونتوی هیا داکو کردستان به یک جه ناوندن وی شاری KCKyê بالکشانده سر êrişên ل باشور کردستان وها گوتیه به تایبتی باشور کردستان بویه آرمانجا êrişên درون و موشکان دوی چارچوبه دا êrişî hêzên pêşmerge saziyên aborî, fermî, herî dawîjî mala serokê Herêma Kurdistanê hatiye kirin. Em weke tevgera azadîxwasiya Kurdistanê van êrişan şermezar dikin. Em dixwazin ku hemû aliyên têkildar ji bo rawestandina van êrişan erk û berpirsyariyên xwe yên siyasî û exlaqî bi cî bînin. Em sersaxiyê ji malbat û xizmên qurbaniyên êrişan ra dixwazin. Ji bo birîndaran jî hêviya başbûnê em dixwazin.